الحمد لله رب العالمين ثم الحمد لله الذي هدانا لخير الأديان وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله وأكمل لنا ديننا وأتم علينا نعمته ورضي لنا الإسلام دينا ولا نعبد ولا نستعين إلا إياه. والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وأتباعه وتابعيهم إلى يوم الدين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Jari mga kakasising kami hatiranan, si Boda yan imaalop sin radio nila. Iban damikyan si mga sila iyadto ha kahula-hulaan guwa dahing halaw man sinhulat na to ini. Amin masi-masi laong ta simusugpat kato tanyo. Tukbal na mo ingka sila sa maun kanyo katan. Murah-murahan halawm kita niyo pamarihara sin Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi insyaallah ta'ala waktu ini amuin paduman diarasim pamu nato Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa lingkat-lingkat mapatut nato upihan labi-labi na perkala amuin di hikabugat kato taniyo sumagawa mabugat tatimbangan sin Allah subhanahu wa ta'ala in mga karayawan mahinang nato. Amunain pag-ibog-ibog doon ha amin hinang kakuyakan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Amuna in pagpangayo kaampunan harap kaniya. Waili at waktu amuanting kabayaan sin Tuhan na to Rabbul Alamin. Karena impamu nato Muhammad sallallahu alaihi wasallam in siya biyabaita na in siya yampun na sin Allah subhanahu wa ta'ala dahing panagnaan pawala pa niya nahihinang iwan sin nakapaghinang na siya yaon na nakauna in kaampunan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Qad ghafara Allahu lahu ma taqaddama min dhanbihi wa ma ta'akhkhar. Amin iampun na sin Allah Ta'ala ingkatan ununo kasatuan na hinang sin Rasul sallallahu alaihi wasallam nakauna iwan pa sin wala panahihinang wala pa jumajato damikian in Rasul sallallahu alaihi wasallam amuin siya hambuk ding ha mga taong Makkah amin way nakalabay pagmaksiat pa Allah subhanahu wa ta'ala. Damikian in bagay niya amuin bagay lando pagyanon. Amunin Abu Bakar As-Siddiq damikian wala nakahinang pardusahan pa Allah subhanahu wa ta'ala. Wala nakainom alak, wala nakapagganda riba. Yan sila hangkan na nakapagbagay sila. Damikian in kaya pasampayan sin Abu Bakar As-Siddiq sin risala sin Islam amuna in Uthman ibn Affan damikian in sila tu ini aamuin sampai in sila limasag na nakasud na patumpukan si mga sila taumaas doon hayan wala yan tunahinang nila dahil kabata-bata nila. Damikian in Ali radhiyallahu anhu sibo sila ini kaupatupatway nakalabay si mga hinang amin hinang kasusuban si mga Arab sampai pawaktu ini inian amuin masi-masi daing ha mga Arab jahil amuin imihinang biya na simpag inumalak iwan na si mga kaibanan kakahinang biya simpag panayam yan nahihinang si mga sila sampai pajaman na to ini ha mga sila amin tao laong ta halong bahalong hatungod parkala pag-agama karena wala sila nagmaingat asabab yan na in sila
masi doon hakalaungan karena aun da isab nagtatali bihan biya simbang sa taini hangkan sila to biya mga nagtatali bihan biya sa kaulaw lama siguro nila kamatay nila ko no yan turumatong na asabab yan to na usalon nila lasig nila roon ha hipaglasig-lasig di habawaw sing gumiini hakabatalan bukon hakaridaan sinallahu subhanahu wa ta'ala. Inibiyata kato matan sin pamu na to Muhammad sallallahu alaihi wasallam bangta siya siguran habihan na yung kahalan siya iampun na sinallahu ta'ala dahil nakauna pa sampay pa iabutan na siya sin ini kamatay niya iampun na sinallahu subhanahu wa ta'ala halugay sing kabuhi niya sa sumagawa bang mag-ibadat o malupatuhan Rabbul Alamin di siya kaatuhan di siya maapasbihan singuran kakahinang niya hati niya kita ini amungiin daong tamaris sa kapin-kapin sadya si mga ibadat nagkahinang sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Namisang pabiyad to lumag kita niyo sindan amin doon mapataod na to inang malibadat na to labi-labi na amin bisarahun tayo ni ini di siya kumajat suway pakaw mag-air ini manjari na kita himinang kaniya iwan sarta sa lago-lago tutong basan sin Allah subhanahu wa ta'ala amunain ini sumub kita niyo mangayo kaampunan pa Allah subhanahu wa ta'ala. Muna hadis biyata kato tanyo kinambuk sahaba an Abi Dhar radhiyallahu anhu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fima yarwihi an rabbih hadis qudsi amuin namuntulan harap para Rasul sallallahu alaihi wasallam wala lima baydeng Jibril alaihi salatu wassalam amunin pagyanon hadis qudsi biyata doon ay niparman sin Allah subhanahu wa ta'ala ya ibadi innakum tukhti'una bil-layli wan-nahar wa ana aghfiru dhunuba jami'a fastaghfiruni aghfir lakum. Kita kau biyata doon ay ni sintuhan na to Rabbul Alamin ya kau ipon ko bunalto din kamu yan. Daran kamu nagkalalaong. At ini daran kamu naligap. Daran kamu nasasasaw na hakabuhi ni rihalaw man sin gumi ini dumadlaw. Tukhti'una bil-layli wan-nahar. Ubus siya tulong sin Allah Ta'ala wa ana aghfiru dhunuba jami'a. Natumtuman niyo ako raim maka ampun si mga pardusahan niyo yan katantan. Fastaghfiruni aghfir lakum. Na pangayo kamo ini taubat marikako atawa pangayo kamo kaampunan marikako si mga pardusahan na hinang niyo na ampunon ta kamu. Hati niya ron na ini aghfir lakum tabunan ko na kaniyo yung mga pardusahan na hinang niyo apabila kamu mangayo marikako sin mikitabon kamu sin ini pardusahan niyo sarta damikyan mikitabon kamu ring hatuan Rabbul Alamin daing hamang hinang pardusahan harap kaniya. Naamo yan. Damikian. Hadis din kan Anas radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul qala Allah ta'ala ya ibn Adam innaka ma da'awtani wa rajawtani ghafartu laka ma kana minka wala ubali.
Ya ibna Adam, law balagat dhunubuka anana as-sama' thumma astaghfiruni ghafartu laka wala ubali. Ya ibna Adam, innaka law ataitani biqurabil ardi khataya thumma laqitani la tushrik bi syai'a la ataituka biqurabiha maghfiratan. Kita kauin pagpatiag sin Allah Ta'ala haipon niya amin subay sadya kawaon na to ususun in pagpatiag ini asupaya kita niyo lapas daing hakatan pagsusun daing hakatan amuin hikasusan na to haadlaw kana amo na ing kasusahan way nabingan dito haadlaw kana farman sin Allah subhanahu wa ta'ala ya kamu anak kapu Adam, ya kau anak kapu Adam, in ikaw yan, uno-uno in pangayoon mo kako, uno-uno in magsurod mo kako, kabayaan mo rin kako, susukatan din kako, kana pagsusun sinahinang mo, nalaong sin Allah Ta'ala ghafartu laka ala ma kana minka wala ubali. Na tabunan ko in kasaan mo yan, hatiniyari na siya bistahon, inyad to pardusahan ka na tabunan na sin Allah Subhanahu wa Ta'ala, di na yad to hikasulat hakitab, sin tiap-tiap tisulakan mano siya, haadlaw gana. Ampulun takaulong niya, hari indiin na, impardusahan na inang mo, inyad to, di ako magbista hang sulag uno-uno. Buat nalengkan po asun takaw rin nga amin, pardusahan mo. Hawang mayan inikaw, nangayo marikako kaampunan, nangayo marikako mikitabun sin, pardusahan, na ampunun tanakaulong sin Allah subhanahu wa ta'ala. Ya kau anak kapu Adam, law balagat dunubuka anana as-sama' thumma astaghfiruni ghafartu laka wala ubali. Ya kau anak kapu Adam, misan palong niya miabot in bugat atawa taod sin pardusahan mo, miabot madto pasiring langit, pataas yadto, mahuli na ngayo kau kaampunan marikako, ampunun tarakaw, di na ako magbistahang sulag uno-uno. Yabna Adam, innaka law ataitani biqurabil ardi khataya thumma laqitani la tushrik bi syai'a la ataituka biqurabiha maghfiratan. Bialikan sin Allah Ta'ala ya kau anak kapu Adam, in ikaw yan, misan mo ako kiarahan, amoy in loon sin gumiini katantan deng hapardusahan. Ang patakaw hipagbak, wala kau nakapagsirik pa Allah subhanahu wa ta'ala, harap marikako lang sin Allah Ta'ala, hang sulag uno-uno na inyan katantan hirihil ko kay mong in kaampunan biya sin taod sin naramo marikako pardusahan lang sin Allah subhanahu wa ta'ala. Habang mayan wala kau nakapagsirik. Hati niya roon na ini hamok dahil nga mga parsabaran dakula muklas kau rin nga ka-Islam amo na in hinang pagsirik, amo na in uno-uno na, hinang humarap kau pa, kain harapon mo, kalupahan mo in Allah subhanahu wa ta'ala, biya sa kaula-ula sila to makarihil kay mo kasanangan, inyaon katantan, mahinang siya sirik patuhan Rabbul Alamin. Na in Rasul sallallahu alaihi wasallam,
Bita kato demikian hadis anil Aghar ibn Yasar al-Muzani radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala inni la'aghfirullah azza wa jalla fil yawmi mi'ata marrah. Inakulong sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, magpangayo ako kaampunan pa Allah subhanahu wa ta'ala. Tiap-tiap adlaw makahanggatos ko pagbalik-balikan. In Rasulullah biya na sinagita kainayad to. Iampun na sin Allah ta'ala impardusahan niya na kauna iban sin nakahuli. Wairoon na rosa-rosa niya asal day sabing siya wala nakahinang dusa. Dahil hawak to pasing kajahilan. Sampay siya naraak sin Allah subhanahu wa ta'ala. Sampay sin iabutan sin kamatay niya wala nakahinang pardusahan pa Allah subhanahu wa ta'ala. Asal siya iaampun sin Tuhan Rabbul Alamin. Nahakita yadto na kaya baita misan dabiya diin in taod sin dusa na hinang. Hatat kala na hinang tain pag pangayo kaampunan pa Allah subhanahu wa ta'ala. Amuin pag ianundunan bangkaw mangayo na kaampunan. Subay kau umukat na rin hinang mo karukalan sin Allah ta'ala. Iban subay mo na hiundong sinundong amuin di na pagbalik-balikan. Sa tiap-tiap yadto katuntuman mo hinang mo yadto na isab kau maka pangayo kaampunan pa Allah subhanahu wa ta'ala. Sarta mangigigan sininang nahinang mo na kauna. Inyaon din na kautod mabaya ini kabalikan sinyaon. Na inyan kataan ampunon kausin Allah subhanahu wa ta'ala. Damikian in Rasul sallallahu alaihi wasallam. Hihinang niya impangayo kaampunan pa Allah subhanahu wa ta'ala. Tiap-tiap ang kaadlaw makahanggatos pagbalik-balikan. Naim mga ini, subay na to ini, di kalupahan. Indunya ini, wala kita niyo nakapuklas dahil nga uujian sin Allah subhanahu wa ta'ala. Hambuk dahil nga mga uujian dakula, amo na yung panasaw sin Iblis la'natullah alay. Inagi niya, Patuhan Rabbul Alamin. Hadis bi'itahi Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala Iblis wa izzatika la abrahu ughwi ibadaka ma damat arwahahum fi ajsadihim. Faqala wa izzati wa jalali la azalu aghfiru lahum mastaghfiruni. Riwayat din kan Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu kiridaan sa sin Allah Ta'ala. Sabda sin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, inagi niya namung lang niya Iblis harap patuhan. Ibut paamin gaos iban kusog mo. Masi-masi ako law niya manasaw haipon mo sa kainong yaon kanila inyawalihan nila amuin mimikit hajasad nila. Hati niya sa kaino na to buhi di kita niyo ukatan Iblis na in mga inikatan in pag-istigpar ta ini ambok ding ha mga sabab makaukat Iblis ding kato. Mahita sabab doon hay nilang sin Allah Ta'ala sambag niya kan Iblis. Wa izzati wa jalali la azalu aghfiru lahum mastaghfiruni. Ibot lang sin Allah Ta'ala hagaos ko iban kawasak ko. Iban hakabasaran ko. Masi-masi kura iniampunon, iniipon ko.
tiap-tiap mangayo sila kako kaampunan. Amo yadto. Hati niya in Allah subhanahu wa ta'ala masira yaon ti matakad ka to tanyo bang unuin inihinangon na to da hindi hababaw sing gumini inyan katatan kikita diurungog sin Allah subhanahu wa ta'ala in kataan pakaradyaan na to halawon sin dunya ini di kita niyo maka lang tatapok wayrong katapukan na to kana latos lagbas in pangatod sin Allah subhanahu wa ta'ala wayron makatampan dahin ha mga piyapan jari sin Allah ta'ala dahin ha piyapan jari niya at niya uno piyapan jari di makatampan ha piyapan jari niya hambuok yaon kana latos lagbas in pangita sin Allah ta'ala latos lagbas in pangdungog niya latos lagbas in kabasaran niya wayroon tangkisan sing kita niyo mga katawtay manghuran ha agama Islam. Demikian riwayat din kan Anas ibn Malik radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala adullukum ala da'ikum wa dawaikum ala wa inna da'akum ad-dhunub wa dawaikum al-istighfar. Kita kawyari kita biyabaitaan sin pamu na to Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Riwayat daing kan Anas ibn Malik kiyaridaan siya sin Allah subhanahu wa ta'ala sabda sin Rasul sallallahu alaihi wasallam uno kalong niya, di ka kamu mabaya. Di ka kamu mabaya. Tudluan ta kamu. Tudluan ta kamu. Maun pa amuin sakit niyo. Iwan sin ubat niyo. Ubat iwan sakit biya baita sin Rasul sallallahu alaihi wasallam katutan niyo. Ala wa inna da'akum adunub. Bunal tuod in amuin sakit niyo amunain paghinang dosa. Wa dawaakum al-istighfar. In ubat sin sakit niyo yan amunain pangayo kaampunan pa Allah subhanahu wa ta'ala. In mga sakit si manusia malaggo amin makagawa siya rin hakama Islam, sakit dakula amo na yung pagsirik. Sakit dakula amo na yung pagkupur. Sakit dakula amo na yung pagmurtad. Sakit dakula amo na yung maghinang sininang wala piyang daakan sin Allah ta'ala. Ipatarang mo biya sa kaulaw wala guing bayad sintuhan na bulalamin. Doon hinang mo sin wala niya piyang daakan. Wala na hinang sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wala na hinang sin kasahabatan. Wala na hinang sin tabi'in. Iban na sin tabi'in. Amin simuno ha sahabat. Sampay ha amin simuno ha mga simuno ha mga kasahabatan. Naamoy ni mga kakasising kami ha agama Islam in mapatot na to pag-ibog-ibugan amo na yung pangayo kaampunan pa Allah subhanahu wa ta'ala. Mataod hadis biyayta sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Daing habayta hi Abdullah ibn Abbas pangtungod sin Rasul sallallahu alaihi wasallam hi Abbas magkay mangudiban ama sin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hi Abdullah kaya ridaan siya sin Allah subhanahu wa ta'ala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabda sin Rasul sallallahu alaihi wasallam man lazima al-istighfar ja'alallahu lahu min kulli hammin faraja wa min kulli dhayiqin makhraja
wa razaqahu min haythu la yahtasib. Kita kawin lingkat sin hadis ini. Patumtum kato sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Hisiyo-siyo lang niya intimutog hapag pangayo kaampunan pa Allah subhanahu wa ta'ala. Biasing katutog sin Rasul sallallahu alaihi wasallam sa baba na siya mangayo kaampunan pa Allah subhanahu wa ta'ala pag-istigpar makahanggatos tiap-tiap ang kaadlaw. Na ininiway roon katubtuban niya bang itungon atin niya subay na to patauron pain ini pangayo na to kaampunan pa Allah subhanahu wa ta'ala. Ini laong ta timbangan niya sa tiyo-tiyo na mahinang nato biyasin na hinang sin Rasul sallallahu alaihi wasallam kana in siya iaampun na impardusahan niya nakauna iwan sin nakahuli wayroon na doon hayan mapatot na to singuran bang magpataod sin pangayo kaampunan subay inyaon tiyo-tiyo inahinang sin Rasul sallallahu alaihi wasallam kato niyo. Inbunga niya sin pag-istigpar mataod na raong sin Rasul sallallahu alaihi wasallam hadis biyayta niya ja'alallahu lahu min kulli hammin faraja. Hinangon sin Allah subhanahu wa ta'ala inbunga sin pag-istigpar sin kita amoy ini iaangan-angan mo biubuot mo dahan hinangan niya lugal maabot mo siya makawa mo siya iwan sin uno-uno na katanta na amoyin kasigpitan iaalop mo inyan katan paluhayon sin Allah subhanahu wa ta'ala kay mo sarta ini katunya warazakahu min haythu la yahtasib. Dihilan siya sin Allah ta'ala rizki amo hindi niya kakausan itungon intaod sin rizki hiril kanya sin Allah subhanahu wa ta'ala bunga sin pag-istigpar pa Allah subhanahu wa ta'ala bukon kita mag-istigpar subay hadya makahinang dosa ang pa mag-istigpar bukon tuan, kana yung pag-istigpar, tahambok dahil nga mga sabab, hikasod sin nikmat sin Allahu Ta'ala palaon sin pamahibayta. Amo yan. Nasabab yato, subay na to yato, amuin pag-ibog-ibogan, hinangon yung mga yadto, hasupaya inyaon di na to madawhat in pagsusod na adlaw, gana-gana mga katay daw tayo manghuran haagama Islam. Najari waktu ini roon na hadya patubtun na to impangadyan na to insyaallah ganapan na to hawak turo kaing karena matao din ni mga hadis sin Rasul sallallahu alaihi wasallam amuin doon tumo pakatan kignot kahibal sin manusia hasupaya ini kita na to bang biya diin kahalan sin tiap-tiap hamuk den kato taniw ay kaukyog dan kakita niyo si mga hadis ini atawa inyaon na kiaabungan na to sin pag-istigpar pa Allahu subhanahu wa ta'ala. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi ta'ala